ukiwa umeishikilia hapo katikati. Maabitha a rũhonge rwa gũthĩngĩcĩra mĩtitũ bũrũri-inĩ maugĩte kaũntĩ ya Nyandarua nĩ ĩkinyũkĩtie makinya manene harĩ gũthĩngĩcĩra mĩtitũ kũhĩtũkĩra ngwatanĩro cia matũũra-inĩ ona ũhandi wa mĩtĩ mĩgũnda-inĩ ya andũ kĩũmbe. Of course Nyandarua kama especially hapa station yenu wajua mnashikilia hali kubwa sana katika mambo ya forestry katika eneo hili. In fact ukiangalia takwimu percentage yenu ya miti kwa msitu ni over 26%. Kwa mashamba ni 25%. Actually nyinyi tayari mmepita ile kiwango tunataka. Hawa ambao wamekaa hapa ni members. Kwa kweli nikiri kwamba tumeshirikiana nao kwa mambo ambayo tumekuwa tukifanya kwa ajili ya kuhifadhi msitu wetu. Matarĩirie atĩ rũhonge rwa kũramata mĩtitũ bũrũri-inĩ KFS nĩ rũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na mũingĩ gũtigĩrĩra atĩ barabara cia matũũra-inĩ nĩ ciathondekwo, kuona kaũntĩ ya Nyandarua nĩ ya bata mũno gwakinya nĩ ũkũria wa irio. Tungetaka miti ichukuliwe kama ni urithi wa taifa. In fact mwito wa mwaka huu tunasema mambo ya 15 miche bilioni 15, kazi yetu urithi wetu, kwa sababu tunataka ile kazi tunafanya saa hii iwe ndio itasaidia sisi na watoto wale wanakuja siku ya kesho. Now we are using the user groups. Na wananchi waliitikia na wanafurahi kweli kweli. Maabitha a wathani wa matũũra mwena wa Kinangobu nĩ mathingatĩte mũingĩ gwĩkĩrĩra ũhandi wa mĩtĩ ona mĩciĩ-inĩ yao, makiuga mĩtĩ ya matunda thengia ya gũcangĩra harĩ gũthĩngĩcĩra marĩa matũrigicĩirie no ĩmahe baita kumana na wendia wa matunda. Kama vile rais alisema tunataka miti bilioni 15. Kwa hivyo tunahakikisha kwamba tunaweza kutimiza ahadi ambayo president alitoa. Ni ombi letu pia sisi kama wananchi, sio tu kwa msitu tuweze kupanda hiye miche, lakini hata kwa manyumba yetu, mashambani mwetu tunaweza tafuta miti na tunapanda. Mũbango wa gũtuga arĩa manyitĩte itemi inene harĩ ũkũria na ũramati wa mĩtĩ nĩ ũrĩkĩtie kwanjĩrĩrio na muoroto wa gũtigĩrĩra atĩ mĩtĩ nĩ yahandwo kwa ũingĩ ta ũrĩa arĩ muoroto wa thirikari. Tumeanza scheme ya kurecognize wale watu wanapanda miti. Inaitwa Africa Champion of Trees. Na zawadi ya kwanza ni ya pesa milioni 5 na itakuwa cash, itakuwa project ya tree growing ama raising seedlings, hiyo ndio utapatiwa. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaũntĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.